ماشین ناوتیمون مرسدس بنز سالش نوداف komplektatsiyash klassik دو elektropaket коробка автомат CD player kondisioner pechkosh kor mekunad пробега 240,000 километр мани салони кафои мошин این автофои мошин мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин 11 евро 4 расходаш чанде расход расход 10.85-90 мегардад нархи мошин 65,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 629 1729 ماشین ناوتی ما مرسدس بنز سالش 96 komplektatsiyash klassik دو elektropaket коробка механик CD player kondisioner pechkosh 206,000 километр мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин нишоме мотор 1.8 сӯзишвори бензин расходаш чанд расход 10 мегардад расход 10 гашти 60 метр мегардад нархи мошин 50,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 777 35 35 мошин навзи мо мерседес бенз солаш 95 komplektatsiyash elegant 4 elektropaket коробка механик CD player kondisioner pechkosh kor mekunad пробегаш 393,000 километр мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони кафои мошин дар ҳолати хуб мотор 2.2 сӯзишвори дизел расходаш чанде расход 70 мегардад нархи мошин 36,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 931 31 40 мошин навбати мо мерседес бенз солаш 91 коробка автомат CD player kondisioner pechkosh kor mekunad пробегаш 430,000 километр мани ҳолати салони пеши мошин мани ҳолати салони қафои мошин мотор 2.5 дизел расходаш чанд расходаш 70 мегардад нархи мошин 22,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 715 5700 мошин навбати мо мерседес бенз солаш 96 komplektatsiyash
Elegans. 4 elektropaket, коробка автомат, CD player, кондиционер печкаоч кор мекунад. Пробегаш 434,000 километр. Салони мошин. Ин ҳолати салони кафои мошин. Мотор 2.2, дизель, расход чанд? Расход 7-8. расход 7-8 сафта мегардад. Пешед. нархи мошин 28000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 715 5700.